نیگارên li ser perdê û çîrokên wan. Di bipêşvebirina pêvajoya jiyana mervahiyê de û veqetandina wê ji jiyana lawiran pêre jî ew qonaqê ne ku mirovahiyê têre derbas dibû ji jiyana civaka xwezayî bigire heta bi dema şehristaniyê. Her demekê gotêre derbas dibû biriya hişê xwe gelek şêwe û rengên vedîtinê bi kar anîne û bi pêş de birine. Di vê pêvajoyê de ji dema bikaranîna îşaretan heta dema xêzkirina wêneyan li ser dîwarên şikeftan heta bigêje nîgarên li ser perde û kaxezan. Çi tiştê balkêş ku di nava jiyana civakê de dihat neqişandin meriv dikare bibêje ku yek ji berhemên mirovan yên xwe îfadekirina jiyana civakekê biriya van nîgaran dihat parastin û ragihandin. Li gelek welatên cîhanê û di nav civakên cuda cuda de baweriyên wan civakan li gor hişmendiya wan tên dabeşandin. Pirtirî van baweriyan olî ne. Li gor vê olê her civak hên tiştan wekî nîşan û sembolên pîroz dibîne. Bi demê re ev nîşan bi şêweyên cihê li cihên olî û malên xwe bi rengê payker, tablo û nîgaran peyda dikin. Yek ji nîmoneyên afirandinê yên herî balkêş di nava civakê de neqş e ango çêkirina nîgaran e. Ev reng ango ev neqş bi tayên rengereng li ser parçeyên cawên yên spî dine qişandin. Resmên gul, tayr, çem û dar, govend û dîlan, cih û deverên pîroz, nîşanên pîroziyê mîna roj, agir, heyv, xaç û her wekî din bi dîwarên malan ve dikirin. Di nav Kurdan de jî ev şêweyê hunerê zêde li pêş bû. Bi jiyana wan ya civakî, ekonomî, olî û rewşenbîriyê ve gerê dayîbû. Rê û resmên civakî dikirin nîgar û li ser perdeyan bi dîwarê malan ve dikirin. Her nîgarek jî xweyî çîrokeke xwe ya taybet bû. Bi xweza, xwedawend, ol yan jî efsane û destaneyan ve gerê dayîne. Her wekî ku tê zanîn Kurdên Êzîdî, Zeredeştî, Misilman û Yarsanî, Kakayî, Ehlul Heq û Alewî li gor baweriyên xwe yên olî, xwediyê efsane û nîşanên olî yên taybetin li gor van baweriyên xwe nîgar çêkirine û bi malên xwe û cihên pîroz ve daliqandine. Li bal Zeredeştiyan sembola pîroziyê roj û agir e. Li nigê Êzîdiyan tawusê melek e. Li dev misilmanan jî heyv û camî. Her wiha li nig Alewiyan Aliyê Şêr û her wekî din. Rola jinê di pêşvebirina vê şêweyê hunerî de gelekî li pêş û diyar e. Ji ber ku afrînerên vî şêweyî jinin. Li saran serî Kurdistanê jinên Kurd bi hezkirinekeke gewr nexşên cihê û herî spehî li ser cawan durust dikirin. Di jiyana wan ya komînal ya li gundan de her wiha li wan civatên wan yên ku çê dibûn. Jinan bi her awayî nîgarên rengereng çê dikirin. Ev şêweyê ku bikardanîn û kar û xebata ku dikirin ne ji bo ku sebra xwe pêbînin yan jî dema xwe lê biborînin. Lêbelê evîn û baweriyên xwe ji ramanên xwe ji çiya gul û kanî, xezal û peskovî, baweriyên olî, çîrokên evindariyê û rengên jiyaniyên din dineqişandin. Her wekî ku çawarola jinê ya sereke bû ji destpêka bi pêşveçûnên civaka mirovahiyê ve û hatina mirovan adigel hev vedîtina çandînî û agir, afirandin û xêzkirina çîrok û helbestan. Her wiha parastina pêvajoya dîroka xwe biriya wêjeya devkî di afirandina şêweyê neqşên li ser perdeyan de jî jinê gelek fikr û ramanên civaka Kurd li ser van perdeyan bi tiliyên zêrîn neqşandine. Ev jî bûye rengek ji rengên tomarkirina dîrok û baweriyên civaka Kurd. Di van neqşan de
gelek wêneyên balkêş hene ku her yek ji wan çîrokek li pey heye. Bi taybet di çîrokên afsaneyî û destaneyî de. Mîtolojiya cihekî xwe yê pir giring di dîroka civaka gelan de digire. Her miletek li gor yeqînî û baweriyan xwe çîrokên mîtolojiyê afirandine û bi pêş xistine. Di nav Kurdan de jî çîrokên mîtolojiyê yên balkêş hene. Piraniya van çîrokan li ser cawan bi destê jinan hatine neqişandin. Mîna çîroka afsaneyî Şahmaran. Li nav civaka kuhêna ji Şahmaranê cihê xwe di bedena her malekê de parastiye. Şahmaran sembola başî û xweşikbûnê ye. Temsîla bereket û xêrê dike. Her çi qase xwehî çîrokeke cuda be jî. Lê vê afsaneyê şopên kûr li pey xwe hêlane. Şahmaran ya ku ji serê xwe ve serê jineke pir bedewe û nîvê din gewdeyê mare. Xwediya çi lingî ye. Li gorê ku mîtolojiya dibêje ji ber ku di geştiya Nuh çel rojî li ber xweda ye û li hember tofanê rawestiya ye û li dawiyê li ser çiyayê cudî sekiniye. Li nav Kurdan jî dema ku mirovek dimre çel rojî şîn têdanîn an ku wekî rêzdariyekê ji wî mirovî re ye. Mîna gelek çîrokên afsaneyî Şahmaran jî bi rengên cuda cuda li nav civaka Kurd hatiye vegotin. Hîn çîrok dibêjin cihê ku ev çîrok lê çêbûye cizîra botan e. Hîn dibêjin li nisêbînê qewmî ye. Hîn jî dibêjin li hêla serhedê çêbûye. Nihat Oner di gotareke xwe de dibêje ew Şahmaran a ku di nava Kurdan de tê naskirin derbarê wê de gelek destan hene. Tê gumankirin ku li Êdîrê li gundê Meleklî li girê Gogel jê re dibêje girê Şahmaran jiya ye. Her wiha Türk û Faris jî vê çîrokê dikin malê xwe lê navê Şahmaranê bi Kurdî ye û ev afsan di nava Kurdan de ji her welatê derdorê zêdetir binirxe û hatiye parastin. Li gor lêkoleran mîtolojiya Şahmaranê digihêje serdema hûrî û mîtaniyan. Afsaneya Şahmaranê. Di vê cîhana bê ser û bê berde gelek cih û deverên veşartî hene. Ji dema ku ev cîhan ava bûye heta bi rojameya îro gelek bûyerên seyr û çîrokên ji rêzê derhatine gotin. Sir û razên serûbinê erda vê cîhana veşartî di nav hûrgiliyên van çîrokan de hatine nixaftin. Li ser rûyê vê zemînê li cihekî veşartî dûr ji çavê mirovan di bin erdê de bajareke hebû. Mar li vî bajarî dijiyan. Dever bi welatê maran dihat nasîn. Bajarê di binê erdê de ye. Dibêjin marê ku ji ber zilm û zora mirovan reviya ye xwe li vî bajarî vedişêrin û sitara xwe dikin. Bi hezaran mar di vî bajarî de dibin rêvebertiya Şahmaranê de dijîn. Gewdeyê Şahmaranê mar e û serê wê serê jineke pir xweşik û bedewe. Rûdena wê mîna heyv û rojê ye, pir zana û xwedî hêz e. Li welatekî kesek bi navê Çamîsab heye, xortekî xizan e, digel dayika xwe ya pîr dijî. Ji ber vê xizaniyê divê Çamîsab her roj berê xwe bide daristanê, êzingan berhev bike û bîne li bajêr bifroşe. Bi vî hawayî debara jiyana û mala xwe bike. Rojekê wekî her rojên ku qûtê mala xwe dabîn bike. Tev li du hevalên xwe berê xwe didin daristanê. Ber bi aliyekî ve dimeşe. Şînkahiyeke ku kêrî xwarinê tê dibîne. Çaxawî giyayî radike. Dibîne ku cihê giyayî pir sist e. Bi kêrika di destê xwe de dixebire. Dibîne ku dewsa bîrekê kevn û veşartiye. Bîr mişt hingiv e. Ji bo ku bikaribe hingiv tevî derxe. Pêwistiyê bi alîkariya hevalên xwe dibîne. Gazî her du hevalên xwe yên li daristanê dike. Da ku pev re wî hingivî derxin. Çamîsab xwe bi werîsekî berdide bîrê û hevalên wî li ber devê bîrê dimînin.
هنگف بوریس دکشینن لی د دولا داوین ده حوالین چامی ساپ وید بنه بیره ده هیلن و دچن. جبر کو بیر تیراخو کوره چامی ساپ نکاره به تناخو درکوه. دما دنیا ببر تاریتیه و دچه. دبینه کو جقولکی د دیواره بیره ده شو قاروناهیه که لهندور دخه. بکیرا د دسته خوده وی قونچکه فره دکه و تیرا در باز دبه. خود ناو بخچه که پر خوش ده دبینه. هر جوره پل، پنجار، سبزه و فیکیلی هنه. دوی کلیه ده بدهان ماره لدوراوی کوم دبن و وی دبن نگ شاهمارانه. شاهماران سدما هاتنا چامی ساب لباجاره وی جید پرسه. چامی ساب جی جیروکا خواه جیره دبیجه. شاهماران لیودگرین او دبیجه. ام نکارن دفگرین سروی عردی. توی جهمه اشکره بکی. جبر کو مروفان گلک زیان گیهان دی ماماران و تجی یک جوان مروفانی. چامی ساب هم باجاره هم جی مانا لگل شاهمارانه قبول دکه. پشتی چند سال دبورن شاهماران بالا خواه ده چامی ساپ گو خمبار و دلشکستیه. جید پرسه که صدما وی غمباریه چیه؟ چامی ساپ دبیجه که من بریا دایکا خواه و گنده خواه کریه. من دل هیه گو سردانا وان بکم. شاهماران دبیجه که هون مروف قتل سرزوزا خواه نامینن. باوری بوه نایه. هگه زور لطوره توی جه من نیشا مروفین دن بدی. او جی دیورن و شهرستانیا من طارو مار بکن. لی چامی ساپ لسروی داخوازا خواه رج دمینه و بوه که شاهماران رید ده چامی ساپ و جارکادن لجیانا خواه یالنا مروفان لسروی عرده ودگره. دم لوی والاتی کو چامی ساپ لی دجیا دبوره و روژ ددن پیهو. شاه والیت نخوش دبه. حکیم و لقمانین وی والاتی تف تینه به هواراوی و لی نکس نخوشیاوی دناسه نجی کس درمانکی جیرا پیداد که روژه که پزیشکک جوالاتکی دور دبر روی دوری و به نخوشیا شاه دبیزه دچل روشاوی دنیره و دبیجه تا که درمان شاه گوشت شاهمارانه هگه بخواه دیره حد ببه دپرسن تا گلوکی مسکن شاهمارانه دناسه زانیاره دبیجن هر کسی ببن سرشوک و حمامان بلا گنجن خواه دانن لاشکی مینای ماران پول به پول به هل بدوی کسی ولات مارو شامارانه دیتیه و دکاره ریل پیشمه بخه کسی برنادن همویان تینن و لاشیوان دنیرن لی چامی ساپ خوش بر جاوان دا آلی و جمالی درناکه و جیرانکی چامی ساپ تی دردخه کوی خواه شارتیه خبر دگهینه وزیر شاه تینه چامی ساب جمالی دبن چاغا جلیویه بسر لاشیوی ده تینن دبینن کو لاشیوی پول بپوله گلک زیانه دگهینن چامی ساب بروجان لی دخن دکن اوناکن جه شاهماران نیشاوان ناده لیداویه دماکو بیچار دبن دبیجنه هگه تو جه شاهماران اشکره نکی لشونه امی تبکشن گاوا کری داتینن سرقر که هنگی دترسه و رازا جه شاهماران اشکرد که تین دف بیرا هنگف شاهماران دگرن و دبن حضور شاه ولید بریاکو شاهماران سرجه بکن بری خواد دا چامی سابو دبیجه دوابو که من تجاران باوری بو مروفان نآنیا لی من آنیو قدیا تنی خوستکک من یاداوین بجه بینن دما و از کشتم بلا تاسا پیشین جخوینا من شاه وخواه یا دویم وزیر و یا سویم جی بلا جپارا چامی صاب به گاوا شهماران دکوژنه داخوازاوی بجهتینن و تاسا یکم جخویناوی ددن شاه ولید دجی ده دمره یا دویم جی وزیر و دخواه بیزانا دبه یا داوین جی ددن چامی صاب پول لسر جان چامی صاب نامینن و لاشیوی ودگره نولای مروفان وزیر لسر تخت شاه رودنه و دبه شاه ولید و چامی صاب دکه شونا وزیر شاه دستور دده چامی صاب داکو لاشه شاهمارانه بن آخ بکه دبیجن کو لاشه شاهمارانه
لدورکی هاتیه وشارتن و حتی نوها مار نزانن کو هاتیه کشتن هگر پی بحسن دی درکبن سروی عرده و دورکو شاهماران لی هاتیه کشتن دی جکوکه وهل وشینن. اف شوازکه جی شوازن و گوتنا افسانه شاهمارانیه لی اف افسانه بگلک رنگین جدا هاتیه و گوتن لی هنان جی هاتیه بحث کرن کو شاهماران میره و بکچک خزان را دزوجه و ویکچی دبه ولاتی خواه دهن و گوتنان دجی دبیجن کو دو سرین شاهمارانی هبون یک سری مار بو و یدن سری جنک بدو بو هر وها د آواین جهی ین کو هاتیه و گوتن دجی دبیجن کو پورا شاهمارانی همی مارن و چلنگین و هنه تشتی کو بالا مروفانه دوی افسانه ددکشینه اوه کو مافی تو گیانداری نینه کو به تو آوایی ظلم و زورداری لگیاندارکی دیتر بکه پیویسته گومرو و ریزداری جهمی زندی و جینداران را بگره جبر کو جمافی هر گیانداریه کو با آرامی و همینی لوی جهانه بجی وکو دیاره کردانه چیروکو افسانه خوشی بریا نقشانه پاراستنه و رنگکی بدودانه بفی رنگ شیوکاریه میناکو هر تشت لبر چاوان بیریز کرن بخوستایه که مزن هاتنه رستن لگلک گنده و باجارین کردستانه حتی وان کلیان جی جنین کرد بنقشانه وینین هری قشنگ و جوانه لسر جاوین سپی درست دکن افرنگی وینا سازی و هنر سازی جهه کی خواه یه گرنگو بلنده دیروکا گلی کرده گرتیه